Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Though the hungry and thirsty will be, restore us, O Father, revive us again. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Baie dankie Here vir die kosbare teenwoordigheid. Dankie Here vir u liefde en die teenwoordigheid in ons midde vanoggend. Die woord sê dat wanneer ons by mekaar kom, is hy in ons midde en ons verwelkom hy in ons midde. En ek wil bid Here waar ons oorgaan na die bediening van die woord, dat hierdie woord sal lewendig maak en sal bevestig in die harte van my boeties en sissies. Here, dat hy die naprediker van hierdie woord sal wees. Ons bid Jesaja 55, Here, dat die woord wat gestuur word nie ledig sal terugkeer nie, maar sal bereik dit waarvoor dit gestuur word. In Jesus se wonderlike naam bid ek dit. Amen en amen. Baie dankie voorsangers. Elizabeth, well done. Well done. Yes, praise the Lord. Fantastic. Hallelujah. Die woord wat ek aan u wil voorhou, die tema is Symbols of the Holy Spirit. En ja, ons het op en wakker tannies in hierdie gemeente, want kyk hier soos 'n wit duifie. Die detail, kyk na die detail asseblief. Wonderlik. Jesus praat met sy disippels oor die Heilige Gees se bediening. In Johannes 16:13 sê hy, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, is dit nie so belangrik in die tye waarin ons leef nie, waar waarheid negotiable is. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. Toekomstige dinge aan julle verkondig. Vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. In the Old Testament, people lived in the times of God the Father. We know the Holy Spirit was there as well, and we know that the Son was also in the creation. But mainly in the time of the Old Testament, people lived in times of God the Father. During Jesus' 33 years on earth, people lived in the times of God the Son. And now from the day of Pentecost, we live in times of God the Holy Spirit. So God is three in one, the Holy Trinity, and cannot be separated. This is why the Holy Spirit will not speak by himself. Father, Jesus, and Holy Spirit is one. Can we see how important it is to be aware of the Holy Spirit in us? The Holy Spirit is God in us. Die Heilige Gees word aan ons geopenbaar in die skrif, eerstens as 'n persoon. Johannes 1:16 vers 7. But if I depart, I will send him to you. So it's not it is him to you. Yes. Verse 14. He will glorify me, for he
will receive of mine and will announce it to you. So daar is vele verwysings in die skrif dat die Heilige Gees 'n persoon is wat 'n persoonlikheid het en wat bedroef kan word. Die Good News vertaling in Romeine 8:27 sê, and God who sees into our hearts knows what the thoughts of the Spirit is, because the Spirit pleads with God on behalf of His people. How important, my brother and sister, that the Spirit pleads with God on behalf of His people and in accordance with His will. Toe ons donderdag aand by Bokkie was, voor sy is die Vrydag oorlede. Die donderdag aand as 'n mens daar kom en jy moet vir haar bid. Moet ons nou bid vir genesing? Moet ons bid dat sy sal in 'n rolstoel opeindig, of moet ons bid dat die Here haar neem? So die beste ding is om te doen is om in tale te bid. Want wanneer ons in tale bid, is dit die Gees wat beter weet as ons en vir haar intree. The Holy Spirit bridges the communication gap between man and God. Die Heilige Gees is konstant besig met interaksie tussen Vader en ons. In die woord word die Heilige Gees in simbole aan ons voorgestel. 'n Simbool is iets wat by ons bekend is en dit gee ons meer insigte oor die Heilige Gees. Op Pinksterdag word die Heilige Gees bekendgestel as vuur. Vuur kan gevaarlik wees, maar vuur kan ook warmte gee. Father God often manifested His presence through fire. If we think of the meeting with Moses at the burning bush, if we think of the brazen altar of the temple where the sacrifices for sin were made through fire. In the New Testament, the Holy Spirit is seen as flames of fire on the day of Pentecost. God's fireplace today is not an altar in a temple, but God's fireplace today is in the hearts of His children. Hebrews 10:29 says, for also our God is a consuming fire, want onze God is 'n verterende vuur. What does fire do? Fire consumes. Fire purifies. As ons toelaat dat die Heilige Gees vuur in ons vul, sal dit alle sonde in ons lewens verbrand. Alles in onrein in ons word verbrand deur die vuur van die Heilige Gees. The fire of the Holy Spirit brings comfort to our hearts in fellowship with Jesus. Luke 24:32 confirms, and they said to one another, did not our heart burn within us when He talked with us by the way and while He opened the scriptures to us? Fellowship met die Heilige Gees word ervaar as 'n warmte in ons harte. Natuurlik het vuur ook krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het. We are powerless if we are flameless. Die Heilige Gees vuur stel krag los in ons lewens, sodat ons kan doen waarvoor ons geroep is. Jesus praat met sy disippels, nogal merkwaardig vir my hierdie gedeelte. Jesus sê aan sy disippels, dat wanneer hulle weggelei word, moet hulle nie vooraf kwel oor wat hulle sal spreek nie. En moenie eens daaroor dink nie. Maar wat hulle in die uur gegee word, dit moet hulle spreek, want dit is nie hulle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. So nou betrokke is die Heilige Gees in 'n mens se lewe. Die Heilige Gees gee die woorde op die presiese tyd. Nog 'n bekende simbool van die Heilige Gees is wind. Jesus often described the work of the Holy Spirit in terms of wind. Jesus said that the presence of the Holy Spirit is like the presence of the wind. Die wind van die Heilige Gees word ook genoem die asem van God.
Die asem van God is kragtig en bring lewe. Genesis 2 verse 7 says, "And the Lord conformed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life, and man became a living being." It is the breath of God, my brother and sister, that gives life to every living soul. Bekende gedeelte Ezekiel 37 vers 9, so pragtig. And he said to me, "Prophesy to the Spirit, prophesy, Son of Man. Say to the Spirit, so says the Lord Jehovah, come from the four winds, O Spirit, and breathe on these dead ones, so that they may live." En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. There was no life until there was breath of the Holy Spirit. May our desires be this morning, may our prayers be this morning, breathe on us, O Holy Spirit, that we may live. Come fill us up again, Spirit of God. Toe Jesus in gesprek is met Nicodemus, vertel hy van Nicodemus dat hy wedergebore moet word. Nicodemus verstaan nie, hy verstaan nie wedergeboorte nie, en Jesus antwoord hom in Johannes 3 vers 6. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Die derde simbool van die Heilige Gees wat ek aan u wil voorhou, is die simbool van 'n duif. Matteus skryf dat die Heilige Gees fisies in die vorm van 'n duif verskyn het. Matteus 3:16. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Die duif, soos jy weet, is ook 'n simbool van liefde. Ons ken die spreekwoord, hulle is verlief soos twee duifies. So lief is die Heilige Gees vir ons. 'n duif is nie 'n roofvoël of 'n aasvoël nie. 'n duif is onskuldig en hy is opreg. Matteus 10:16. Behold, I am sending you out like sheep in the midst of wolves. Be wary and wise as serpents, and be innocent, harmless, guileless, without deception and without falsity, as doves. Wees so opreg as 'n duif. Die duif was ook in die tempel gebruik as 'n offer. Omdat die duif onskuldig is soos 'n lam, kon die duif ook die plek van sonde inneem. Soos die Heilige Gees ook simbolies 'n offer vir ons. Heilige Gees het sy posisie in die hemel opgeoffer om in ons te kom woon nadat Jesus hom gestuur het. Die duif is ook simbolies van die Heilige Gees, wie die draer is van nuwe lewe. In Genesis 8:11, jy sal die verhaal ken, en die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Die groen olyfblad verteenwoordig nuwe lewe na die vloed. En so ook bring die Heilige Gees nuwe lewe in 'n sondige mens in, deurdat hy vir mense na Jesus toe lei. Die Heilige Gees oortuig van sonde en wys die weg na Jesus toe. Die Heilige Gees kom woon in ons, bring in ons nuwe lewe, nuwe prioriteite. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, alles het nuut geword. Soos die duif 'n boodskap van nuwe lewe is aan Noag, so bring die Heilige Gees boodskappe aan ons vanoggend. So rukkie terug het ons, as ek daar by Godfrey in die swembadwinkel, hier sal van Godfrey ken, baie van die, hy het 2 of 3 dubbele
hartomleidings gehad en hy lê in die hospitaalbed, hy deel hierdie met my. En hy vra, Here, het U van my vergeet? En hy sê op daai oomblik, kom sit daar 'n duif in die hospitaal se vensterbank. Kan nie glo dat die Here so detail in 'n mens se lewe het. So detail in die kleinste. Hy sê vir ander sal dit niks beteken nie. Maar omdat hy daai vrae gevra het, was dit vir my antwoord op sy vrae. Another sign of the working of the Holy Spirit is dreams and visions. Often dreams and visions is a sign of the Holy Spirit working in our lives. Joel 2 verse 28 confirms. It says, and afterwards I will pour out my Spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Young men shall see visions. The Holy Spirit gives vision. The promise of vision highlights the importance of young people for God. David was a young shepherd boy when he was anointed by Saul to be king. In the same way, the anointing of the Holy Spirit wants to give young people vision. It is true that many young people struggle without a vision for the future. Without vision, young people end up frustrated and anxious. The good news this morning is ask the Holy Spirit for vision. Maar God het 'n droom vir elkeen van ons. God gee visie deur die Heilige Gees in ons lewens. 'n Visie wat deur die Heilige Gees gegee is, sal oplyn met die talente wat God vir ons gegee het. Hy sal oplyn. My broer en suster, as jy nie seker is wat so talente die Here vir u gegee het nie, moet jy Saterdagoggend 10:00 hierso wees. Dit gaan nie help. Dit gaan help om visie te kry vir die toekoms. As ek weet my gawes is dit, dan is dit maklik dat ek my visie bevestig. Die Heilige Gees sal dit doen. The Holy Spirit gives guidance and wisdom and He shares a vision. Habakkuk 2 vers 2 sê, and the Lord answered me and said, write the vision down. For the vision is yet for an appointed time. Though it tarry, wait earnestly for it, because it will surely come. When the Holy Spirit gives us a vision or a dream, it is wise to write it down and to keep it in our minds. When we have our quiet times, we bring the vision before God. Sooner or later, the vision that was given us will be fulfilled. God's timing will be perfect for the fulfilling of the vision. James 1 verse 5 invites us with these words. He says, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. As ons die Here vra vir wysheid, hê 'n verwagting dat hy die gebed sal antwoord. Moet dit nie net bid en daarvan vergeet nie. Jesus said the Holy Spirit is the Spirit of truth. He guides the believer into all truths. The Holy Spirit knows the mind of our Heavenly Father, and therefore He can direct us into God's perfect will. Jesaja 55 vers 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. My brother and sister, we need to be open to the leading of the Holy Spirit. Young man, I want to say this morning, be open, ask, trust the Holy Spirit to give you vision, to lead you and to guide you. We need to be sensitive. We need to be teachable. We need to be willing to change if necessary. We have to admit, Father, we do not have the answers. Father, we do not know the truth.
Please guide us. Your ways are higher than my ways. Psalm 37 verse 4 says, Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. So goed ken die Here ons, dat hy weet wat in ons harte is. As ons verlustig in die Here, sal ons begeertes deur sy wil gevorm word, en ons sal kry wat werklik tot ons voordeel is. Ek wil begin om af te sluit. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort op die aarde. Die Heilige Gees is nooit weer teruggeneem hemel toe nie. Hy is beskikbaar vir elkeen van ons. Hy wag net vir ons om hom in ons lewens in te nooi. Die Heilige Gees is soos 'n wind, maar hy is 'n persoon. Die Heilige Gees is soos 'n vuur, maar hy is 'n persoon. Sy teenwoordigheid sit 'n warmte in ons harte. Soms brand hy in ons om die sonde wat in ons lewe is uit te brand. Jy sien, die Heilige Gees se woning moet skoon wees. Hy bly nie in 'n varkhok nie. Hy bly in 'n tempel. Die Heilige Gees is soos 'n duif, maar hy's 'n persoon. Soms kom die Heilige Gees 'n liefdevolle duif na ons toe, bring liefde in ons lewens in. Soms kom die Heilige Gees soos 'n duif met 'n takkie en bring 'n boodskap van hoop en van nuwe lewe. Die Heilige Gees wil drome en hy wil visioene gee. Groot drome. Die Heilige Gees is vir ons. Lukas 11:13 sê, If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Net om vra. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Dit is so waar, Here, dat ons nie altyd mooi verstaan nie. Here, dit is so afhanklik is van die Heilige Gees en ons wil die stem van die Heilige Gees hoor en ons wil onderskei wanneer die Gees ons lei. Maar hy leer die woord ons ook verlustig ons in die Here en hy sal vir ons dit gee, die begeertes van ons. Here, as ons begeerte is om deur die Heilige Gees visie te ontvang, as ons begeerte is om deur die Heilige Gees leiding te kry, die invulling, nooi die woord ons vra en hy sal gee. Dankie dat ons vanoggend net weer eens kan vra en ons afhanklikheid verklaar van die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. Ek bid, Here, dat U by elke persoon se hart sal stilstaan vanoggend. Dat elkeen 'n brandende verlange en 'n behoefte sal hê om die Heilige Gees werksaam in hulle lewens te hê. Help ons om te onderskei, die stem van die Heilige Gees. Oh, thank you, you're a wonderful, wonderful God. We just want to honor you and just love you, Lord. Thank you for your mercy and your grace upon us. I pray it in Jesus' wonderful name alone. Amen and amen. Baie dankie. Ons gaan oor na die bediening van die nagmaal. And I'm going to ask Pastor Sally to come forward. She's going to lead us in the communion this morning. Pastor Sally, if you come forward, please. Thank you very much. Goeiemôre, vriende.